I kako ide? Evo me na Crvenom moru. Nalazim se blizu Eilata, najjužnijeg mjesta u Izraelu. I sad sam u nekoj pustini, idem na neki vrh gore. Tzfahot se zove. Inače sam prvi put ovdje na Crvenom moru. Dolazio sam prije 2-3 mjeseca u Izrael i bio sam u nekim drugim mjestima, ali nisam bio u Eilatu. Jako je vruće ovdje sad, piše da je oko 34 stepena. Tokom dana zna da bude i 38. Mislim da ću da se predomislim i da neću nastaviti to. Wow. Aha, to je gore. Ok. Nadam se da pogled vrijedi penjanja uz ove litice. Nadam se da ova uzbuna nije zbog mene. Ako se popeti, ali hajde siđi. Ok. Kar, tzfahot. Da li se popeti još gore? Hajde. I wow.
Evo ovdje se sad malo bolje vidi Eilat s ove strane. Međutim, ovo je jako uzak pojas na kom Izrael izlazi na Crveno more i praktično tamo ova brda sa desne strane su već Jordan. Ima tamo jedan veći grad u Jordanu, sad je magla pa se ne vidi, a ovo je ovdje sve Izrael i ovamo na desnu stranu i ka zapadu već dole vrlo blizu je granica sa Egiptom. To je u stvari Sinaj, ovo je ovdje možda se kaže već Sinajsko poluostrvo. Ono što je značajno za ovaj dio ovdje ovog pojasa Crvenog mora jeste u stvari da je na ovom pojasu, to jest ne baš ovdje već ispod dole, to je današnji Egipat i s druge strane Saudijska Arabija, dok je ovdje s ove strane Izrael, a s druge strane Jordan, to je dakle još malo dole ispod. Značajno je da je Gospod preveo Mojsija u obećanu zemlju i izbavio Izraelce iz egipatskog ropstva. To Izraelci danas slave i tu odmah počeli da slave kao Pesah ili Pashu, dan kada ih je Bog izvukao iz egipatskog ropstva. U Bibliji se spominje kako je Bog pomogao Jevrejima da izađu iz egipatskog ropstva tako što je razdvojio Crveno more. Praktično Jevreji kada su došli kroz Egipat preko Sinajskog poluostrva, kada su došli ovdje na Crveno more, sa druge strane im je već bila ta obećana zemlja Hananska, još nekoliko njih se navodi, gdje je Bog rekao da će da ih naseli. Kada izađu iz egipatskog ropstva, Bog je razdvojio Crveno more i dno mora je postalo suvo kako bi izabrani narod mogao da pređe na drugu stranu obale. Međutim, Bog je u isto vrijeme odlučio da kazni egipatski narod zato što je njihov faraon nije dozvoljavao Jevrejima da idu u svom Bogu i da služe njemu, jer je on želio da zadrži Jevreje u svom ropstvu, da im on bude gospodar. Tako da je Bog, kada je razdvojio more, pustio je sav Božji narod, sve Jevreje da prođu na drugu stranu. Međutim, kada su Egipćani krenuli za njima, Bog je tad pustio vodu i oni su svi zajedno sa svojom konjicom i svim svojim naoružanjem se udavili u vodi. Kao što sam rekao malo čas, to je u stvari na pojasu koji je južnije od ovog mjesta gdje sam ja sad i to je već današnji Egipat i današnja Saudijska Arabija, dok je ovo ovdje gdje sam ja Izrael, a sa druge strane je Jordan. Ne znam evo šta ću sad da radim, ovdje mi je jako fino. Obično mi teže padne silazak nego penjanje, ali hajde. Obuo sam se prikladno. Nadam se da će silazak niz ove pustinjske prokletije biti laganiji nego penjanje. Ali nadaj se, mladen. A idemo ovim istim putem. Ništa skretati. Možda bi se mogli dole izaći. Nije strašno ništa. Ipak je ovo Božja zemlja gdje živi Božji narod i ovdje ne treba ništa da me plaši, jel tako? Tako je, naravno da je tako.
Ali dobro, ne treba ni da pretjerujem i da skačem sa litice, nadajući se da ću preživjeti. I tu je ruska zastava ili srpska zastava Republike Srpske. Evo i ovdje. Wow! Ima nas svuda. Božji narod u Božjoj zemlji. A gore sam bio. A nije strašno bilo spustiti se, da sam znao išao bih još gore više. Bio neki smuti koji je napravljen od lubenice i ličija. Platio sam ga 27 šekela, to je otprilike 13 maraka ili 6,5-7 evra skoro. Htio sam da odem na neko mjesto da pojedem dobar falafel, međutim stvar je u tome što većina tih mjesta u stvari su, makar po Google recenzijama, koje služe najbolje falafele, većina tih mjesta su u stvari svedeni na fast food uz ulicu gdje je puno prašine, mnogo automobila prolazi najfrekventnije i nije mi se mililo da idem tamo, a do duše nije mi se mililo ni da idem u neke fancy restorane da tamo tražim ovog obilja mesa između ostalog falafela. Tako da će mi ova biti sasvim dovoljna lubenica i liči. Temperature su ogromne, ne može tokom dana ništa ni da se radi, može ovako malo da se predveči, možda prošeta ili ujutru. Odmah iza ovih zgrada nalazi se vrlo blizu granica sa Jordanom. Ovdje ima neka fontana, samo što nisam išao, da, to je gore. Inače, Eilat je neki manji gradić od 47.000 stanovnika. Naravno, tu ima više ljudi kada je ljetna sezona. Tu je neki tržni centar, tu sam bio. I da sumiram, evo, utiske za ova 2 dana što sam bio u Eilatu. Bio sam za 1. i za 2. maj. Sutra već idem u Jerusalim. I ok, prilično ok, samo što jedino što mi se nije dopalo, to sam već rekao, jeste temperatura, veoma ogromna temperatura, 38 stepeni. Malo čas kad sam vidio je i dalje bilo 37 i tako nešto, znači definitivno ne pada ispod 30, osim nekad u nekim sitnim časovima, noću. Tako da to je ono što mi definitivno nije baš najviše odgovaralo, bilo je pre vruće. Ali dobro, generalno utisci su sasvim ok, ovo je prilično modern grad, više me podsjeća na Tel Aviv nego na Jerusalim. Jerusalim je više konzervativan, o tome ću pričati kad budem tamo u Jerusalimu i porediti ga sa Tel Avivom, ali ovdje ljudi su slobodni ovom,
ovozemaljskom smislu slobode. Najviše ima ljudi koji su Jevreji, ima dosta i turista, prosto može svako da se snađe. Većina stvari jeste napisana osim na hebrejskom, to jest ivritu, i na engleskom ili čak i na ruskom, tako da definitivno nekogo, čak i ne poznaje ni jedan ni drugi jezik, opet može da se nekako na ruskom sporazumije. Tako da to nije problem, posebno kod mlađe generacije, bilo u prodavnici, bilo gdje ih pitate. Ne znam kako je ovdje u juli, u avgustu, ako je sad ovako ili je meni bilo prevruće, ali definitivno ne znam kako je kad je juli i avgust. Ovo je jedino mjesto, nažalost, koje Izrael ima na Crvenom moru, ali dobro, grad nešto nije veliko, ali opet svako ko želi da dođe ovdje na jug i na Crveno more, dakle mora doći ovdje u Eilat, jer nema drugog mjesta. Ovdje čak nećete ni vidjeti dosta pobožnih Jevreja, čak ni onih Jevreja koji nose kipu, i definitivno ovo mjesto je u nekom današnjem svijetu ovozemaljskom slobodnije nego što su to neki drugi dijelovi danas Izraela. Dobro, ovo ostalo mi je definitivno ok, neki tipičan morski gradić koji ima sve što nam treba, zavisi sad ko šta želi i kome šta odgovara, u zavisnosti od tako od potreba. Za neke naše standarde ovdje je skuplje nego što to negdje drugo može da se nađe, i sigurno da ima u Izraelu naravno nekih boljih mjesta za odmaranje na moru, i definitivno to možda nije ni Crno more, to je možda više Sredozemno more, ali ok, Eilat je ok za doći ovako na dan, dva, kad nije prevruće, ili pretpostavljam da su najbolji mjeseci za dolazak ovdje, možda april, mart ili tamo oktobar, novembar, pretpostavljam, maj je već previše. Ali eto, ok, sutra idemo u Jerusalim, tamo ću imati sigurno mnogo više toga da ispričam i da prenesem.